and fabrication na wigo ase ensema ya building and civil engineering nkwigeli bale plumbing, masonry, carpentry and joinery, building technology, civil engineering na wigo water engineering ase ensema ya computing and informatics nkwigeli bale ICT operator, ICT technician, computer packages, cyber security na wigo na network system administration ase ensema ya electrical and electronic engineering nkwigeli bale electrical installation na wigo electrical engineering asinsema ya cosmetology ngwigeli bale hairdressing wigo mbabwate fashion design ase hospitality and tourism ngwigeli bale food production yani cookery na wigo food and beverage production. Asa Maria Tengorogu James Barare Nyakundi principal ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College eye gotoka Alimongoni Kitutu Masaba North Sub-County Kitutu Masaba Constituency Nyamira County. Abana baino bali ba college school cha class 8 gose form 4 batajeti universities acha teyo babere isiko ekiagera boniga se Kitutu Masaba ntobwate chikose zichene kono cy'ubundi cyonsi. Abana ngwakano bali kibese ne serikali wetera the government scholarship nkwaye go bali loan cyo gosoma wetera help higher education loans board nekibese cyo mwana nkwaye wale kiri tutokoroka out of pocket ekyo mwana gotumia kumenye school urendagera na gwakanese nyumba komenya egento kende abana nkwaye go bali constituency bursaries and even county government bursaries ekyo applications kirororo n'ababunge unabono mu bungo Kitutu Masaba constituency bwana honorable Clive Gisairo we are committed sana aso go support abana bagocha Kitutu Masaba egende Tanganyika tabiri nga mwana ndo gwense gocha Kitutu Masaba go ikagwe bursary in full inta abana baito January nitekinega ndereta abana bali bako school January mwakaribishwe ndogenderete na intake na application sinchigenderete asamange nabo okubatalira ase school yiga kose obakirisi migwetera sikiramba cyabo 0743480999 kose 0782490068. Zuku, home of quality entertainment with reliable internet and affordable satellite TV across the country. For $29.99, get your satellite TV dish and decoder with strong signal. Enjoy crystal clear channels, kids shows, sports, local dramas, Nollywood, Nat Geo and more for $4.50 per month. Weribya mwanchwa omurigereri ogetembe TV litukeriga lyarero lituko lya Jamhuri Day gose ensi ya Kenya yanyakabage gochingira oko etenenera ase ensi ya Kenya nyatokabage gwetenera
guchaka omwaka we elibweyemo chimikianda 53 gose 1963 chingenya takuba kwa nyorera obosibole na lirituko Kenya nyakaba gochengera ase gochengera amatuko emerongo gosoko bororo kwe miaka 52 gose 62 years abange bagatanga Kenya ati 62 naboigo nelituko lina no mwanchu muligerali lituko elinene ase chinjera ao na agubwatkana amono muyigo yumanchu muligerali nigo lituko lyalero omurai wense muske William Samoei Ruto ara umuyiga omanene ase geti kia Nyayo aliyesomo chio Nairobi munanjira ya moyo chengera omo yuko chengera litukelyo ase anyaraka kwaligania omo raibwense kurwa sense ya Ghana egati ya baraibanda bange abakuwaterania amo no mukoju muraibwense muske Professor Abraham Kithure Kindiki na boigo mugavana we county ya Nairobi omoske Arthur Johnson Sakaja na boiga se county ya Kisii omo county commissioner omo ya umanyika tebna mwacha unga chaunga nigo anyarakoba aga kubwaterana mono mugavana we county ya Kisii muske Paul Simbarati kora umuyiga ungabuno yo ase egeti kya mubamba ime ye ward ya kya kama ebunge ya Kitutu ebunge ya Nyalibali Masaba county ya Kisii naboigo mega ngabno nakoleka ase chinsemo chia Masaba North county ya Nyamira naboigo mwancho muligerali chinsemo chia West Mugrango ase na aromo yegonga buno yo nyaraka baho koleka aime ye bunge yo tere yo ko mwancho muligerali naboigo bange mbagante ko chengera ogoeta kwa matemwa manene agitse gose ama ko chengera amachibu ya matemwa agitse yo nyataka baga sokali tukuligoro naboigo mwancho muligerali omo koju muraibwe kiama ya Jupiri omo sike Dr. Fred Okengo Matiang'i nernaga ante kwaligani abagani ase enga gosabagani baga siasa ase enga yaye ime yichinsemo chia anyansiongo onando mwanjwa omoligerele kene kionga chinsa ibira senchira wekiranu cheri ngoro kwaro ni ototo nyangire na kurase ensemo yemenyerio nigoto kubwatera na Wilson Makol konde tangani traya chutia alina kwaligani di markwaba yalero. Mumesema ipatiwe jina la Raila Amolo Odinga International Stadium. Murai wense omoske William Samoei Ruto kora omuyiga wogochengera litkolinale chamuri asegeti igia Nyayo imeyomochie o Nairobi. Nyagitari neri professor ngeri agachitega yakare sana. Nkanyora nyagitari eyo tiyanya kubakende abantu bechiro gabagansa babagande nga governor ga Kitokonya. Omo governor we county ya Kisii muske Paul Simbarati na boigo county commissioner we county ya Kisii mwacha unga nigo bara muyigonga buno yo ase egeti kya mubamba ime bunge Nyalibali Masaba. We are fighting or struggling against a barbaric, draconian, highly incompetent, punitive administration. Omokonyi bumurai we kiama gya Jubilee muske Dr. Fred Okengo Matiang'i kwarigania ababwatani be kiamekyo korwa ase egesaku kiama. Wekema mwancho moligereli kionga chinsa ibire nigo togocha kurasa mwachio o Nairobi asengo kumenyemuna nigo murai bwense muske William Samoei Ruto ara muyigo omonene bogochengera lituko line lya Jamhuri elio likobakira omwaka gitariki 12 cy'umutinyu 12 omwaka bwekera omwaka na kobwatakana amo nensi ya Kenya konyora gwetenera aso mwaka bwejibwe ya mochimikianda 53 gose 1963 omuyigo yo onyara kubakora wa amo nomurai bwense omuske William Ruto nigoikeranwa nabagani bo bakora wamo nomurai bwense ya Ghana naboigo omwancho muligereri omakwaji bomurai bwense omuske Professor Abraham Kithure Kindiki egati yabagani banda bange naya negati ya nyaka bakanikiwa ase egati egikya Nyayo imemo cho Nairobi. Aya! Wapi makofi ya Daktari William Ruto? Kenya, Kenya, Karibu! Kenya.
Your Excellency, today we celebrate the first cohort of the officers that served in the multinational security support mission in Haiti. These gallant officers arrived home on Tuesday, 9th December 2025, after serving in Haiti for 17 months and 9 days. In the period of their service, they were part of the 740 Kenya, 150 from Guatemala, 78 from El Salvador, 25 from Jamaica, 3 from Bahamas, and 2 from Belize. This mission was performed splendidly, forming a basis for successor missions. The gang suppression force is headed by a Kenyan Assistant Inspector of Police, Geoffrey Otunge. The mission has made significant progress, including reclaiming key infrastructure, including the international airport, the seaport, and the National Palace, among others. These positive developments reaffirm Kenya's belief for the beginning of international solidarity in critical restoration of dignity of Haiti and its people. In the course of the mission, 3 of our officers paid the ultimate price. To them, we owe a debt of gratitude and confirm this deep loss will never be in vain. We remember them and are humbled by their sacrifice. We honor them and pray that their souls will rest in eternal peace. Na mwanchumo rigereri ritukoria rero se biribya nyaka bikwaneki wa asomo yego jamhuri enogo kwanira igoro gati kagandate kwa gachu gati gechikosori kya Taranta ase okubore kwa rwego kurwa asomo governor we county ya Nairobi mutike Ada Johnson Sakaja unageti ekicinga kira nyara kabage gukorwa kwa gachu akerokwe Elieta Liaye Raila Amolo Odinga nekerengera likanya kabage wanchiro no mono muraibu ense omosike William Samoei Ruto na boiga bananchi na igo egeti ekionigo kira chikorokwa egeti Raila Amolo Odinga International Stadium chinga kikiranya kaba gigokorwa kwa gachwa. Tunajua kwamba mwaka ujao sherehe hii itafanywa katika uwanja mpya wa Talanta ambayo unaendelea kule Lang'ata Road. Sijui kama utatukubali. Na sisi kama watu wa Nairobi tunakuomba uwanja huo uite Raila Odinga International Stadium ili kumkumbuka baba wetu ambaye alituacha. Au sio? Tunakubalia watu wa Nairobi? Tunakubalia. Rais, umeona sauti ya wananchi. Na sauti ya wananchi ni sauti ya Mungu. Wanasema nirudie. Nirudie. Tunaomba rais wetu mpendwa William Samoei Arap Ruto ya kwamba mwaka ujao sherehe hii ifanyike katika Talanta Stadium, na kama watu wa Nairobi tunakuomba uipe jina Raila Odinga International Stadium. Tunakamilisha ile kiwanja ya Talanta pale Jamhuri. Munajua kazi kubwa ambayo imefanyika pale. Ni kweli ama si kweli? Na nimesikia yale gavana wa Nairobi amesema ya kwamba ile uwanja wa Talanta ipatiwe jina gani? Ati mumesema ipatiwe jina gani? Mumesema ipatiwe jina la Raila Amolo Odinga International Stadium. Nimewasikiza na tukikamilisha tutafanya hivyo.
na mwancho muligereri ase county ya Kisii omuyigo jamhuri nigokoreka ase geti kya Mubamba ekige gotoka ase wodi ya Kyamukama ebunge ya Nyaribari Masaba na nigora wa mono mugafana bwe county ya Kisii na boigo omo county commissioner bwe county ya Kisii mwanyikate buna chaunga omugafana bwe county ya Kisii omusikabo Simbarati na boigo omo county commissioner bwe county ga chaunga se ensemo yaye omu county commission gabori aba Kenya ne mono abo menyibe county ya Kisii kubwatera na ensemo elikwana kyabuna ngosire bale kokya ni bale na gokora obosalia ase county ya Kisii asakwanira amangana amange ane mono ogochererwa okoni gwa kwebinyugo bitanchirie nabo okoni gwa kwa maruwa okoni gwa kwa mariogo yogotindia ambalo pia nimeliona hapa Kisii ni kuhusu cases the defilement na mada. Masuala haya wananchi lazima tujaribu kustaarabika. Defilement ni kubaka. Nimepekua files na naona kwamba hili swala la kubaka hapa Kisii liko kwa wingi sana. Wananchi watukufu, inatakana tulete ustaarabu na tujaribu kuangalia na watu wajue wale wahalifu wanaofanya kitendo hichi ili tuweze kuhakikisha kama tunawachukulia hatua. Na tusiruhusu kamwe kufanya zile zinaitwa kangaroo courts. Ati mtu amebaka, mtu amedefile, mtu ameweka msichana wa shule mimba, alafu watu wanaketi huko nyumbani kuzungumza ili kutatua matatizo hayo. Hiyo hakuna. Hizo ni criminal offenses na lazima zipelekwe polisi na lazima zipelekwe mahakamani zihukumiwe na mahakama. Illicit brews, machis na wale askari wetu kwa ground, mimi najua mnafanya kazi kwa muda mchache wa siku 10 ambao nimeketi hapa, nimeona reports karibu kila siku kazi inafanyika. Tunataka ku encourage kwamba muendelee kufanya hiyo kazi kwa bidii mkishirikiana na vitengo vya usalama vingine. Kuna wazee wa nyumba 10, kuna community policing, muendelee kufanya nao kazi ili kuhakikisha kama hizi illicit bills na bangi na dawa za kulevya tunaweza kuzimaliza. Lakini jambo muhimu zaidi, wananchi watukufu, nataka kusema kwamba tukitaka kubadilisha nchi lazima sisi wenyewe tubadilike. Hatuwezi kubadilisha nchi wakati sisi wenyewe hatuko tayari kubadilika. Kwa mfano, jiulize swali. Je, chief na askari wanapambana na illicit brews, lakini ni nani mwenye kufanya hizi illicit brews? Si ni wananchi? Wananchi watukufu, ni nani anatengeneza hizi pombe huko mitaani? Si ni wananchi? Halo? Si ni wananchi wenyewe? Sasa basi tusilaumu askari na machiefs wakati wao wanafanya kazi zao, lakini sisi wenyewe pia kama wananchi, kama ni kweli hatutaki pombe, lazima sisi wenyewe tuanze kukataa pombe. Haiwezekani jirani yako anatengeneza pombe na muko pale na wazee wako pale na kila mtu yuko pale. Unajua jirani yako anauza bangi, unajua jirani wako anauza drugs na hakuna hatua unaochukua. Wewe unategemea tu chief, unategemea tu wale askari ambao wako pale. Kweli hakuna ubaya kumtegemea chief wale askari, lakini hili ni jukumu letu sote. Na mwancho muligeria somo yega huyo mugavana bwe county ya Kisii musika Paul Simbarati nigaira libagalia bene kokwanira hegati ya magendero aria kabaga gakolirwa eira ano muraibwense musike William Ruto chingakia akorete etaro gochiase amagacha bumanyobo muraibwense State House Nairobi ase aine kebona chibese chyo chiaro beire gochigotumeka ase amagendera yo muraibwense anya kabaga kolia eira ase county ya Kisii ni kwachira chigonchorwa na gukora ebintu binde binga ibira chikokonyo mwananchi botambe buna bono gochikana na chipasari gochia ase abaorokigwa bali bagosoma korwa ase county ya Kisii gose gochigosira amasomo gwetera ase chipasari kiwe kiroso monto monene ayo gosaba beyonce keliago kwa keliago tiga lakini lazima akwe inkabolia President William Ruto nkamtebie chiro yane ya daraja 2 asabangina ba Cornell ekerembro yature omugaso ka kinge billionaire agankani agandenga Simba te kunyalikana ko kwe billionaire yemo lakini ese executive power simbwati tigankwe 500 million nkamutebie para yaga chirukoru bogere mat yaikire daraja 2 ya kwere iroro
gakinye flyover etaoni jam teboro agancha karu 1 billion ima ete ngoros yege tibo gere mate Omabay inko mubona Mr. President ege tiya kwa rosire jeite kro kominyoka raini ibere nchiyo kominyoka ga kito billion emu agandenga simba tingo nyara billion nko baande 500 million chipara chia town nyanchwa na matobe nkamusaba chikiro mitai 10 agantebi na akwere chikiro mitai 5 chibwata 350 million ne chiro ya Nyambera abantu baitu ndayitemba boli engo tiga mpaka 2027 njego saba ebintu ebyo abante badanga yaya tigana karamurama na mutagitene murame tinko gunse kirikegocha tokonye gusiya ito manyanga chibesa na seviri koruororo na abekire bosongo na chie chibono ntagetendero gose ninyore ngena ne basari asaba na baito onye basari chibesa jingo chinyora mwana tayo wechikonyora inse chirwisa Mwancho muligere chinga kiechechio omoskara tiniga mochia egati ya ba MCA asagotabna nigabakwirania magendro maiga ase okogenda mamincha amo nemero birio yaye kolengana nere nigo gose niga bange babo babeire ebitango bya magendro na nigara chikomuke getambukero gokora emiremo hayemo asayemo kubwaterana amo na bananchi Nyagitari nere professor ngeri aga chitega kare sana nkanyora nyagitari eyo tiyanya ko bakende abantu bechiro gabagansa babagande nga governor ga kitokonya nkagenda nkabeka chimilioni 10 kirose nyagitari omo MCA mokoyo ogesusu atenga rusi besecho ntuntu bwate governor yaito egocha gocheche kwagacha igonchirusi ororo osenero bwende kuroro igo MCA tigebe kori ebyo aye tigana gache nga onye contractor kegocha mbako mwanchira abantu bage bare ngosba e contract ngochere enyagitali olizmere enyagitali yage amacha arenge gotume mugende morore twarusie Magions twarosiri mpaka na mochari ya rosi nechi machine chikavokwa nga tobaso tobekera ntubwato mugavana itukurugaiga ogocha achikoros mugavana ondinaro rote tiganje nincho mugavana naende ngokolera nda tubano mwenze yao kolecho kumuti ichesi mure Mheshimiwa amna matara kila lituko mkombo atikavu Professor, I promise. I want to tell you, I'll make sure as long as While I'm here. I'll see. 2. It. Na mwancho muligere kurwase county ya Nyamira anene mono ase ward ya Gesima ime ya county ejo nigo kubole kwa nyako kuregwa abantu kubwatira amasomo kabako asogosegeta abana babo niga nyako bakanikwa ase omuyiga bugucengera litukuleta muri chinsa mu Kinyationi ward ya Gesima ase kubole boy kwa nyako kuregwa abantu kwelikia asomoro bwo bwenya osha munago tumanyo omulikyo ito Polkapokara
Kenya upendo kwa madaraka tulipata kutoka. Serikali yensi ya Kenya niko yanyorera tubusibuli bwayo kurwa saba koloni ili gukinya birengo by'obochenu ukinya birengo bya masomo na bigo gukora umuchando bw'oboriri. Napenda kushukuru wale wote ambao waliandaa mkutano uweze kuwa hapa siku hii ya leo. Mujigoyoiga ujamuhuri uyokorekana kuruga igasi sub-county ya Masaba North meya county ya Nyamira ndigonyara ko bagukora wamo na Madam Stella Wanyera uyurumo DCC we sub-county yiga bagambe bandi kura chinseme chigamo nabo bisabo bolendi na injo bekera na saje bonsi bagokera umuruburi yiga asinseme chiga chanya tieno ili miji yetu ikuwe salama. Tumalize pombe katika jamii, tumalize mihadarati katika jamii ili tukue na vizazi vijavyo vinavyotumia akili. Kwa hivyo serikali inaheshimu mtoto. Mlinde watoto wenu. Wamama msije mkapotelea sokoni bila kujua mtoto ameamkaje na amelalaje. Na ni security inaanzia nyinyi. Nyinyi bila kupea sisi information hatutakuwa na kitu ya kwako. So tusaidiane hapo. ukwane kereke igani gabanenchi bagendera ko bagosemigwa kwani kibunango bwatera bareje semikoboko ejo jiranyara ko bachikokonya abana babasa matuko ale bosio. Don't mind. Peleka mtoto shule. Education can change a place. Kweli serikali imejitahidi na kwa wakati huu tayari tumeshapokea vitabu vya grade 10. Kwa hivyo tunachohitaji ni wanafunzi kuja shuleni vile mwaka ujao utaanza. Kulingana na Frederick Nyauncho irumo bisabo bijisemi kurase sub-county ya Masaba North nigabwato kirabo boli obosemya igurone kibaranyore nchira yo gusirwa asijisemi. Ntugwate scholarship zuruku elimu scholarship. Hii scholarship inapeanwa na serikali. Bali bakurujinka kitenyare tipi abana bali batigire na bayibuli scholarship ya elimu nere kubakonya. These forms ngiro bisiane mchucha kana Monday pick those forms abana bakorera mpaka shopping. Na sinsemo yake bocheno nigabanenchi kurasoro ngori gabagendere ko bakuboligwa kwenekia kwelikia asomoro bwa serikali bo gwene yubu yomanyakante na sha yendukorenga namo na barabo baboliwe korabo iyo bekonya chinga kibakoliyo bo wenya asijinya gitali au Kale ilika kwanza kera awe problem hata sisi utatuiza kufuatilia hiyo problem iko wapi. Sasa wewe sema kwamba hiyo shani mbaya, utajiandikisha, utaenda hospitali, utafanya chochote, wewe uko hapa nyumbani. Naomba kwa sababu SHA inafanya kazi, tuweze kukuja pale tuhudumiwe na SHA pia iweze kuwashughulikia. Hao wenzangu hapa CHPs wako karibu na nyinyi, muweze kuwafika karibu waweze kuwarejesha. Na sinsemo ya gesiasa umwe kurwasoro ngoriga ruhage simasireta atusinya meino nigo hanyora chinga gichingo nguchinga kyatema kwireneri igorona kya magendero agendere ko bagakoratera ase orogongoroiga. I know hata mimi najua katika hii kipindi atafanya kazi kwa wananchi yenye napendeza. Nakubali. Egati abana siasa ubekirana asaje gabamerete kuruye kya kyobo MCA kurase wadi yiga amate nigo bagendere ko bakomoboli hanyamino kwenekya kubakorera abanenchi amagendera singa kishitigarete ngonye talibo chikura chigocha abanenchi bamwakisiko. I know Musanya, I know Mani. Abanda abana bakorera iga na ndengwa kwa na yasa amaina ngasi ya tratoreka. Njeti go sambulia lakini sema nayo. Wana toko sabana ki ama tukaya tigaire. Tafadhali okorera abanenchi abegas. Wacha kutujezea bwana, kama umepewa kazi fanya. Kama ni hiyo gavana imbichie sisi tumalizane na yeye, kama ni yeye awape hiyo pesa. Yaani sina maneno mengi hapa, ni kwetu. Kama kazi imeshindikana toka tutafanya hiyo kazi. Asante. Hatua sita ni kuchagua papa wa county. Kama mkichagua papa wrong papa, sita bado itaendelea kila mahali. Egingo reporter getasene kya wanjete kya gatembe kurugiga sinseme chiga chanya tieno egigo toke menye wadi agasima account ni ya Nyamira inchi konkoro kwa Polycarp okara
na mwancho muligeri kurwese sub county ya Nyamira South nigo omo DCC bwe county we sub county ya Florence Obunga nyako bagakora umuyigo yu anmono ase bunge ya West Mugirango asobole ndibwa nyako bagukwanirwa buna umuliki tofati kati Desemba agotomanya. Umuyiga ojamuri imeye bunge ya West Mugirango nigo ojengirwa ase skuru yoboroso ya Bonyonyo egotoka ewodi ya Bogichora oyo orawa no mokonyi bwo county commissioner Nyamira South Florence Obunga aiga nigo modisisi oyo akwanira emeroberi oyo babekire buna ebitabo byoborendi eryo kweneke buna ingotinya bare oborendi korwa se chinsemo chonsi anenenga keye yemeyiga ya December. Kama kamati ya usalama ya Nyamira South tumeweka mikakati ya kutosha ya kuhakikisha ya kwamba watu wetu wanasherekea Krismasi kwa njia ya amani. Kama kamati ya usalama tutafanya patrols across the sub county, iwe usiku ama mchana, itakuwa both foot na ile ya gari. Ile tunaomba kutoka kwenu wananchi, tunaomba uhusiano. Give us information, share with us any information. Kama kuna mtu ameingia hapo na anakaa hivi, tafadhali tunaomba you share with us that information so that we can take necessary action. Asomeyega oyo nigo oikiranwa na baraibi abisi yomubunge o West Mugirango omoske Stephen Mugaka abo bairachinga kiecho na gukwanira igoro yobobagi bwe chipasari abo igo basaba baria barigetie koegwa chipasari echo bagenderere gutuma amaborio abo pasari njarangerwa abantu mu apply wansira 3 December bakat 16th January Monday yende kwanza mwekwe ni chifomu echi ase office chief iga nkera location mwira office ya chief ndirangwe tonorogoro na neta tembate biga abantu baminto chiwe sanjiro chisaine chie basari mwensi mu apply because I want to attest here last time Bunyinyu secondary ganto abaite 445,000 almost santo kaba 61,000 Gomolito 51 Embonga 164,000 Etono 70,000 Yanchore 88 Nechi nyingi chi West Mugirango Nta temba saba bantu baminto mo apply mona usumbwa chief como ir reform muyomba Moiro ofisi yaye abo bisaba itombara orokoro ofisi Paoja kuchigereria kiriota begeti oroba gotiyo beke elinde elio to misi konyora basari mwakoyo kubatekana n'inganeye yechisemi nigo barurekana wa kabuya asomubunge o West Mugirango moske Stephen Mugaka asoko genderera koroisia ebirasi Dengro kwana nga igabanyonyo birasi binabwo gomolita ali na rosi bike no musasa na rosi bike nyoe nsekere nkong igonta gete unatuate banto mosabere Akatu amosabeire nebi byonsi pi bibe buya ase ensema ya siasa nigo oyore nobote ase kerugo kiabangina omanyikaine buna Paris Ondogo nigo abodia baria batarairi kiabona abagichukura kwerikia erio kwebeka ange kubachora abarai baganetie Kestengo sasa ndio mnichaue mimi amwasini ya citizen nilikuwa mwalimu najua kila kitu. Sasa si mnipatie hiyo kazi chameni. Hitu mtafanya jiandikishe kama wapiga kura. Ikifika wakati ndio unachagua yule kiongozi umemuona kutoka kwa roho yako atakusaidia na atafanya kazi kama mimi. Hinko ripotera Gatembe kuraiga skuru yoboroso ya Bonyonyo eyegotoka emeye wodi ya Bogichora West Mugirango County ya Nyamira. Jeff Atikad Desemba
Na mwancho muligereri tuko lia lero nigo omo wasiri omukuru ibo igore omuraibu kiama gia Jubilee gosomo kwa omuraibu kiama gia Jubilee umoske Dr. Fred Okengo Matiang'i ara egeikaro na kumirana amo nababwatani kurwa segesaku kiama gosikia Masai igenya koge kumutarira asenga yae chinsemo chinyansiongo kagukwana asegeikarekyo niganyara kaba gakwene kebuna nigo agendete kwerobere kigima ase obochole barne bo mwaka bwechiri bubere na 2025 Na hata hiyo maneno mnasema eti ya kuiba kura. Mheshimiwa Masikonde na wale vijana ambao mlisimama hapa Bwana Lemei na wengine. Hii itakuwa kama ile style ya independence, struggle for independence. We are fighting or struggling against a barbaric, draconian, highly incompetent, punitive administration that is completely unpopular but determined to hang on to power. Kama wale wa koloni. Na haitakuwa a walk in the park. Tujikakamue, tuwe tayari. We play our part kwa sababu kizazi hiki, our generation has a challenge before us. Because the generations that went before us, wale wengine akina Mheshimiwa Ole Ntimama, Mheshimiwa Justus Ole Tipis, Mheshimiwa Simeon Nyachae, hawa wazee wetu wako hapa, Mheshimiwa Professor Ngeri, Mheshimiwa Chris Obure, wamefanya yao. Sasa ni wakati wetu to do our part during this generation. The question before us, Mheshimiwa Masikonde, when we have been called to step up to serve, what will be our answer? The answer must be a resounding yes, and the answer must be we are ready to serve and we are ready to make the necessary change that the country needs. Na tutakuwa tayari kufanya hivyo. Kwa hivyo haya maneno yote tutashirikiana, tutakuwa pamoja. Nia yetu sisi ni kurudisha nchi mahali ambapo inatakiwa kuwa. Kuna pesa ya kutosha ya free primary na free day secondary education. Reducing capitation from 22,000 to 12,000 is atrocious. Sababu unahitaji hao wazazi walipe 9,000 kwa mtoto moja kwa day school. Itatoka wapi? Wakati tulikuwa kwa serikali na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta tulilipa hiyo pesa. Na hiyo pesa ilienda wapi? Ni kuiba, imepiwa, ndio hiyo mandege mnaona inakimbishwa hapa kila mahali. Mwancho rigereri na mangena kwa rigeria sekionga chinsebere magaroba ya lero kurende gwikirabuni gatoka no mutumuko mukaigo togwira na tunyara kaba tokugendera na mange gotoskochare. Sukuru ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College igego kwarigania ase intake ya January eyu ebwata chikosi ao bunabono Agricultural and Environment Studies, Mechanical and Automotive Engineering, Refrigeration and Air Conditioning, Welding and Fabrication na wigo ase ensema ya Building and Civil Engineering nkwegeri bale Plumbing, Masonry, Carpentry and Joinery, Building Technology, Civil Engineering na we go Water Engineering. Ase ensema ya Computing and Informatics nkwegeri bale ICT Operator, ICT Technician, Computer Packages, Cyber Security na we go na Network System Administration. Ase ensema ya Electrical and Electronic Engineering nkwegeri bale Electrical Installation na we go Electrical Engineering. Ase ensema ya Cosmetology nkwegeri bale Hairdressing we go mbabwate Fashion Design. Ase Hospitality and Tourism nkwegeri bale Food Production yani cookery na we go Food and Beverage Production. Asa Marieta Ngorogu James Barari Nyakundi e principal ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College eye gotoka Limongoni, Kitutu Masaba North Sub-County, Kitutu Masaba Constituency, Nyamira County. Abana baino bali ba college school ya class 8 gose form 4 batagiye universities acha teyo babere isiko ekiagera bone gase Kitutu Masaba ntobwate chikose zichene kono cy'ububundi cyonsi
abana ngwakana bali chibese ne serikali wetera the government scholarship mkwaye gubali chiloni chiogo soma wetera help higher education loans board ne chibese cyo mwana nkwaye wale chirichi tutokoroka out of pocket ekyo mwana gotumia kumenye skuru urendagera na gwakane se nyumba komenya egento kende abana nkwaye gubali chi constituency bursaries and even county government bursaries ekyo applications chirororo n'ababunge bunabono mu bungo Kitutu Masaba constituency bwana honorable Clive Gisairo we are committed sana aso go support abana bagocha Kitutu Masaba egende Tanganyika tabiri nga mwana ndo kwense gocha Kitutu Masaba we kagwe bursary in full inta abana baito January intake nyagendereta abana bali bakoso school January mwakaribishwe togendereta na intake na application sinchigendereta asamange nabo okubatalira ase skuru yiga kose obakirisi migwetera sinamba cyabo 0743480999 kose 0782490068. Zuku, home of quality entertainment with reliable internet and affordable satellite TV across the country. For $29.99, get your satellite TV dish and decoder with strong signal. Enjoy crystal clear channels, kids shows, sports, local dramas, Nollywood, Nat Geo, and more for $4.50 per month. Unatafuta shule bora itakayomjenga, kumlea na kumwendeleza mtoto wako? Karibu Lucky Star Educational Center, mahali ambapo elimu bora inaanzia. Tunatoa elimu ya kiwango cha juu kuanzia playgroup hadi grade 6 tukiwa CBC compliant na tukilenga kukuza uwezo wa kila mwanafunzi. Lucky Star inajivunia mafunzo ya kompyuta katika maabara ya kisasa, chess, karate na swimming kukuza akili, nidhamu na ujuzi wa kuogelea, usafiri wa uhakika na salama kwa wanafunzi wote, ada nafuu na zinazolipika, madarasa mapana na ya kisasa, walimu waliobobea, waliofunzwa na wenye ari ya kufundisha, mazingira tulivu na rafiki kwa kujifunzia, vifaa vya kutosha vya kufundisha na kujifunzia. Usaili na usajili wa Januari unaendelea. Mlete mwanao katika shule inayojali mustakabali na mafanikio yake. Tunapatikana Kisii Town, eneo la Jogoo, kando ya barabara ya Kisii Nyamira, mkabala na Kenya Power Substation. Kwa maelezo zaidi piga 0715245923 au 0719594048. Lucky Star Educational Center, kituo cha umahiri. Mwanju mulige karibu sensemo ya kabere kionga chinsa ibere ensemo ya bamenyi korwa Nyabuoroba yugotoka ase county ya Kisii namono bunge ya Kitutu Chache North ni wa machirie engwana yo kabere mwamsiebe wodi ya Kigoro muske Samuel Apoko ase enseme yo chingaki chiege karo kiage siasa asa rekanete komwachia na gukwana chingwana chanya kwa chiko gokia wochia ase omwana siasa oyoro mwakiri kurwa sense ya Canada omoske wakiri Joshua Nyarenchi na niko banyako bakubolia omoske Nyarenchi ayegwa maskani muna Daniel Ontiri agotwara enkwana yuyo kabero mu MCA we ward ya Kigoro moske Samuel Apoko asigikaro gya siasa asigeti Kenya Buoroba imea sensi Kitutu Chache North meye county ya Kisii mapema ikiga iyo yaringitaba na siasa bense meyega nigo yagendire kungusa ebirengerero au abange bakorokia okugaragarirwa kwabo Apoko ase enkwana nigarolekanete komuire kiara omwana siasa omwakili Joshua Makori Nyarenchi asa tebete buna emiremo Nyarenchi agokora neyo gosibya abantu abagotwa sense ya Canada
onyo menyete ngungu gusibia bangina bagoto kandi agocha momamanye eng'ana egechetia bange ikibono kirira abanyakenyero gwesokia koro kyoko gechigwa kwabo aiga nyabora bano enka ya chosho nyarengi naendekero omugeni oyo omweshimi waleteta gokwanira ng'a choshwa igagosibia bang'ina ali ng'umbu naende ogosibia okwa bang'ina nakuko gotosinya ng'a yakoruseti nacheta akarora ng'a ngosibiare gochiaro omorototo omanya ng'a nabang'ina agosibia gokwana chinga kecho nigo baboria amasikani yekerengo kigoro asekera oyomo na mono chinga kechiga amaberera agesiasa agenderete gukina Bosio obo bochorio bonene bumwaka bwechire bubere na 2022 omweshimi gwagagocha asibunege tu obuneke tigacha na masikani n'abantu bali bagocha na borabo bacha na masikani basika ebyongozi biria bi komokwe nyarenki asukwe nto baise koigwa ogochecherigwa oyo no mwana osomete nando okore emirimo emenene sana tari gosibi bantu magoro oyo no muntu okugamba ebintu omuntu omonene omwakiri igo egento narwa nche amasikani omwana oyo asiku sana naende oborai mbatebiga oborai nyasaye okorwa ase nkona yabo nigo baigo barorekana kogokigwa n'egetambukiro kya Nyarenchi ekyogokonya abantu bari no kugania ase binyoro mirimo esinyeta abange nababoliro moyo bugwancha batotigere Joshua aichega iga muno muntu utari kwenyara erinde nyabwaro obekareki erarekane nkurubatere gataseni kya Gatembe kurega kitutu cha North ime county ya Kisii eritere nguru kwa Daniel Ontiri na mwancho muligererie chinga kichisukuru nabaguli abagendete kugokera amachibu ya matemu amanene akichisea ayo nyatuka bagasoka litukuligoro skuru yo boroso ya Nyangoso SDA boarding primary neyamo yabo yeskuru chicha collective ya una chicha collective sa amatemu ayo nyatuka bagasoka walitukuligoro amono muwasiri omoske Migos Ogamba ase kolengana no mwalimu munene bwe skuru yo rubonongori nyaka bagatabune skuru yo nigo yabwata barke wetani emiyemo na 40 abo baigetie ekerengo kelie kimanyikanite buna meeting expectations We had a total number of candidates 206. Out of these learners 143 got exceeding expectations, then followed by another group 204. Now that is the average mark, meeting expectations and above. However, only 3 learners who got approaching expectations, which is the lowest mark. Our school did not get any learner below expectations. Exceeding expectations, the percentage pass is 69.42. Otherwise, we want to thank you, the entire stakeholders. If there is a school to invest, if there is a school you want your learners to get the best, none other than Nyangoso boarding. On behalf of the Board of Management, led by our chairman, Mr. Wilfred Oyugi, who is also an elder, for their dedication in support of the management of the institution. So far, the management of the institution has supported the school very well, and it is our belief that we do not just encourage excellence, but we also expect that excellence. So far, I want to appreciate my colleague parents who have been very supportive, very cooperative throughout the period we have been here as pioneer candidates and pioneer parents. I also want to appreciate our teachers who went beyond the demand of duty to do extra than they were supposed to do for the sake of our boys and girls. Nasi chinguru chuo monene wanafunzi aba banyarete ko miti mini ya 69%. Nare koiraniria oigo mwalimu ito monene asengencho gotubekamo abalimu na abaibori amo na abana yonsi asengencho kubwaterana na kiye kogera matoke aya betamayo yatumwirane nyasaye ngambi yamono na ndensabe abantegererete bono iganga
esukuru engiya muranyare koreta abana erinde banyare koba build spiritually na nyora matokeo maya nyango sobodi examination 2025, and we are proud for the exams, the result that came out. We are very happy, very excited, and first and foremost I would like to thank the Almighty God because he has enabled us to be here, and without forgetting our teachers who are ever there when we need them. They have been very supportive with us. They are there to motivate us, and to all candidates I would like to congratulate them for the good work that they have done, and they have showed that hard work pays off. Thank you. Thank you. Na mwanchumo ligereria murikio ito Daniel Ntiri nigatwaragandia roboti rwa bene rithukuria rero ase anyara kaba agako kwanira igoro yabanjari babere kurwa ase chinsemo chamarani ase county ya Kisii abo migire no boremerwa ao egati abo ogo ose okogoterwa enyumba amo chando bate babere noro ase myake menge nabono ndiko baganeti banyaka bagwikwange na gokonywa nabantu bokugania okwe Eikiga asoroboti robene nkorwase kinyero kia bumukona 1 nekegotoka buburia imeamarane county ya Kisii oroboti igoro yobogima bubotaka asabanchania bake aboigo basibire ne kinyororo cyoboroire no kubura kwibibarua enyomba bamenyete nigegotwa chingaki chimbura tebo bwate gitanda ne kitoro cyabo chinke nigo bagochikorera asamatandikaya wana mbombo atoboko nonya senkorara ma inse ditandiko kende burangeti na boro timbu atibu yego igon chandi tina chire kwerwa na asinyi na kibona ngokora tintageti okwanire nyumba ya kibara igere ya masaku nerange kogwa etabekiri nonye nemete isaine egento gekobeka amagimabo asa kongu jikoni ekero nakyo bakuria nekero getayo bateba nigo bakoraranchara Duke omwenga n'umurugyo ye Rael Kerubo mapema ijuma litkulia bo lia jamhuri nigo baikaranse isiko y'inyumba ya berwete warengeretie igoro yobogima nenchera barakonye omugaka wenke ganyo wenia oyo gwetense mubasokano mapema mwakoiga na kurwachinga kecho agatwaro mochando bumugongo na samaguru obube bwatenenetie emirimo yaye ya mjengo agitense agaswa tanyari tukwimwe kunuse kuguru wonse ukaka kuruguru baka inse estura kikamwaka kamwire nyagitari mikinya gitari akamtene etisi ya magongo kariteki ya nyagaire gate gubona muire posongo gaiganto kunyara posongo linde besiga chikabura gate buchibe chiri guronga bonga inguru tiancha kuli nikora biasara ndike kibarua kene keyo wana wonga nitegerete gonsinyira wana kingokora asense mwende omongina wenkiga nigakwanira obugima bwoko nimesie na korageria bana asononye nabo magega ya yonsi bado obotaka nigo basongerete ojo mona chite CPC ai chite CPC wana 8 achite wana intebiri wana lekire wana sara kongwana naye uniform teyo naye bikuru takobeka wana byamagoteire wana ngote wana naye karate makuru matena ga kitinko nyara ga kimutago nkonya na inukuru amon konyera oyo na abalindi oyo nyakumya kanera na ndumbu chini mbwato murirega asobwamo ya matiga nigo yaboria gukonywa nabantu bokuganyo kuya nabarai kurwa kitutu chachino kubakonya banyore nonyene kibakuria nenyomba numbule gutuona toro cha asimbike chianga muno tugo twara tena moiga tera kunani nere na bengo twere rugo bakase gusire namanya kokale kwire nkuruba teregeta sene kyagatembe kurega kitutu chachino thimiye county ya Kisii literane nguru kwa Daniel Ntiri mwancho murigereri na rayo na kwareganria ase ekeonga chinsebera senchira iyo oboikirano
cheni gongoro kwaro ni ototo nyagiri kuransa memerio nigo akorokwa Wilson Makoli nigo kuransa me transmission nigo akorokwa DJ Atsan na higo ndi ritukoli ale romana twatego kwa ritukoli ale ngeri nani ya chamuli ituko Kenya bachengeire ensi ya Kenya gwika emiaka 50 nomo nebire go 62 Kenya at 62 na bagoteba na inches bali bago chibara teba na njiri tukiri na Eliane igo na twakorega na ndi tukiri na Eliane igo na twakorega tsania gontenga ngombangale magegari karona asukire korugocio obwe kamera kolende mwanju murigereri nigongo gotiga ne chibicha chiaria nyaraka bagakwane kiwa asegeti kya Nyayo National Stadium asomeje goyo monene cha muri onyaraka ba gokoreka igo kende gotoro buri gubya mya Gatemba TV kionga kya Mugusi nabo igo twale obutukobya kwa parapanda hizo ni dhahiri shahiri kwamba anajiunga nasi Rais wa Jamhuri ya Kenya na Amiri Jeshi Mkuu wa majeshi yote ya ulinzi. Niombe kwa heshima sote tusimame kumkaribisha Mheshimiwa Rais tukiongozwa na bendi yetu ya Maroon Commandos. Asanteni kwa heshima, naomba tuketi tafadhali. Anayesindikiza Rais wa Jamhuri ya Kenya ni Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi Jenerali Charles Preu Kahari.
Magaka ninjo, ninjo etembe, ninjo dorome, mangana mazi, bangina ninjo. Kelisi kiale kiane, emburego tua, na ende yatua. Kelisi kiale kiane. Diye kelisi abantu bakane diye kelisi kale. Eliye kare kugwachete kulisi ya nonga tusino nyore, nole bono mabana biebo ebisinaye bono chakonyole kelisi kiale kiane. Bono liba kwale ko ire ngombe chikulisi buye igotebuya. Eyalenge ngakine yawe yalenge. Embura yansa kutubona yamanya gutulioka abo tulio chikulisi na mabere tulio chakonyora. Nekiya guru mugusia tena kelisi kiale kiane. Engakine yawe yalenge bono. Yo kora gento gete. Kagento gete bono matiabo etira segete oyesaliri. Nekiya guru mugusia tena kelisi kiale kiane. Embulego tua na ende tua. Magaka ninjo, ninjo etembe, ninjo dorome, mangana mazi, bangina ninjo.